Ia, talofa Samoa. Tawaina o whapina atu I lo o wanganga o le whaalualu te le ma le loto maulalu. O te whaatalofa atu ai, ia te oto malawa tina matitua o le mamalu o Samoa atua o mawhai o na kiliki I le video le wha ma avea ai o se viwa. O le nei channel ia whaafitai tele. Ko keiloa, usaro leango usaungi mai whaile video anga le la. Awa ke ia ko e kango fua lava I le city device. Lea. Ma o kilo aku ai bo le ma po o ai leanga share mai nga le kama I pese rio. Ia o ai fo o le kama fo le ngai o puroku e. E fai mai le fia maka uki ai lunga o le Facebook. I whaalungo longa tua ia. Wala mai ngai le kai au le aso a kua ngafi ia. Solo le ia malo si a le anganga. O fe au o ngafi. Ia o ia sa wha makalanga ale ke mini. Wa ke ia wa makanga pewa sola o. I lo le fia kele le mea le ngo koe makamaka kua ni ia. Ai wi I lea. O leanga o sa malo o. Ai o kele I makamaka inga le video lea. Sa ye lo mafau o le a o sa e she aku. Ia si va inga le mea la ia ka o polo kiki ia o ke loe e a fia umai ama mea umangi o la fonga I le pale mia. Ia so o seisi ia. Ele nga o pulo wai kufo. Ia ai wo whapia. After yesterday and the spirit of yesterday, awa e whaaluang o wane lo kuanga. Okay, o ia. Ia masea ko fo inga I vaenga fo ia. E se fo kawa. E kawa ma vaenga o message nga whaasoa ina na file le lote. I lote umai e lua. Ia wala I kalesia ia o te awai le kalesia. A Yesu Keriso le upa ia waso ngata ai. Ia o la wale ngafi filinga. Ele o se filinga seisi. Ia e wia ke le fo iega. Nga makua I le fia ia but that's in the past. Wa pe wala nga o la ukala ngoa I le ngavaina. O nga o kale manga ia o lo wasa. Okay, ala mengi ia fo kai au ia o fapia. Ma ia fo kai au ia o fa nga sisi kula ia pe tasi male afa ia o ko fo ile lua. Ia e kanga ele fasa e alanga popo o le skani wa run out always on me. Ole umi ole le fo inga manga ko fo le watch hours ka ko ie kamba fai ia mawale le watch hours ia ma subscribers ole le nga ole umi fa ka fa umi fo le awa nga ya videos e se o ye video yo se kula ia e lua mea ole o tapenale le ongi va nga fo ia kala ngoa ia po la fo wa ras o ka strako ia le kani o ke le fainga wenga ai ya o maka fa yoi fa pe ngai e ku mua ia lo ma fa ai ama wala ngo fa le video ia e kwa avia la lo koi maka koi ile la ile a puloku wa avia ma mi o fa no ko pe ia na koi sauki a polo le nga o sofa ia o nga va yaso ia e wa maka ukia ke le fanya ki a po e lo le ki a polo wa makua I ha ia le levo lo wa nganga ia o inga su e mai le a wana attack ai o ia o le ala ke fa pe a kwai
o le a o le o ma o whaasua kaakia ia kaakia i siri pe a kaakia ko ke i roa mea sa o ai maua i le alu so o i kua i ngā pokala me ia e bawe inga e ingu fuala e bawe inga ingu fuala au kangaka wai e ki ngā ale ulu fai pia ia ngai wale ngā mawai le koko mawalunga ia ma afia i mako ko ngā olo kingo e le anga ke le mele o le ika ma le mea o le stress e whaakupu mai ia pe o si meanga ka whaanonga kule ngā vai aso o ke ea wape waka kau fatigue ia mangu wakau stress fo ina le kingo ma fua mai le ika i le fia ia ai mo whaapea o anga ngawhia mo whaapea le ai ko pē ka le whaia ni me masania nga ia whaasua e whaasua mai a isi mea a wale le o fuai i vaenga ia polokiki pa wale mea e ia ana i whautuanga fo i le ai e mawhai anku o aku ia a komu lo whaafufunga mai ia po o mai mua fo i sisi o whaia pēa le nginga luenga o le ko mingi ma lau i le whai ngā mālu ai mai se lava le i palemia le awhiunga le i palemia ia mai e fo i olo o whaia ia post ma o laka ika whukuanga ia ea pe a lava ia ka ko focus le po o le ase mia ka ke whaia e alua i luma loka ika o langa ka ika o langa ia avea ka ika ma whawhine ma tali i le lei o le atua ia o le kau ke o i le loku e mau ki ngoa aso sa uma e kau ke o i le loku ka ko whaalongolongo i whi au o message o lo whaasoa mai ia e pe o si ka pa i lai kiki ngai le vaenga lea o le a o le koe o le koe manga awa ke koe wala va ia na wakele le maumiria o le au lai o le au fai ia o le au fai lai ia a o i fa i se la ko fa so ia ma to wale na wa ia o le fo ia kele ngai isi mea e alanga le kele o lokale alu e research masu ia ma va ai foi po ne ke waka vevesi kele i polo kiki a ka ko Samoa a le kele le mau mea i nge ia ko ngu ka ke au mau ai e ka unga ka ko awea ia ka unga ka ko i lua e vo le ngo fa so ha maka i mea fo i mai Samoa ia ele wai ka unga ko i lua ko a mea o tupu i se o tata watinu ai ke inga fa longo aku ia waka fanga meni fanga i le mako piko vai ele mama ko ma le mosque ia o ni area ato ia ma te mafuta ma e fo e no fo i o le Middle East ia e ka walanga mako lua po ani me o ko mako area ia ele o ke le o fa ia ko fa pe o ni me e se le o le manga i o le mako area file mu kangaka uma ia se mea and we get along really well with our neighbors so that's why afape o ia pe wai kelinga malanga i si mako next door ia e kele ai e ka ke va ia ku ia pe sa fui fai mai ia ma o si mako ai o la ko la e o awe i o ia sila ko ai i le ngai ku i sauke i le east ia e va ia ko la ko fale fa pe nga fo i nga fa sanga i mai o ia o di kele au o nga mangi ia e o mai le i le Middle East ele i fa pe ala wa ia se issue po se me nga kupu i le ngai fia wa luas fulu fitu tau sanga mako lusu balu kau sanga i ngei i le area le ngi ai luas fulu fiku kau sanga i le fale le ngi
ia e pe yo se ko afile mua ai pe ala ngo ka wa foi le o le wa maka i Samoa ai ngalo e foi me ku ku nge ku e ka foi nga mala ia i va nga uma i le fa pe nga uni me foi uni me ku e la makia i le ola pu se me fa pe nga ai va nga e fa i lo mai foi le malo i le mea o le alunga o ka o mionga luenga o a onga ia me fa pe nga wai uia ele ko yesi so fa na wa ia le wa o onga grandchildren misi mai matua wa lai pi se fa nga luenga alai o mai ia ko fa ia ku ye o luai lo ale me le ma le ia e fai fua ia le fa alunga fo yo o la o fo fuanga mo wa onga ni fa na me ta tupe ia i manisi lava vai ia e pe o le ka ua le nga o le mata i Samoa i me lo tutupu ia maka po o ame o kukupu i le ngi lalo lani wa ka ko ia wa o la o ke maka i fono a Amerika Samoa o fia ia e ke mi o ke alu fo ia wala ke subscribe i meu pages yes a waila ko fono o ke maka ai la mo fa pe suli ele ya se ko ele o mawai se issue se fa ficar li fo ile e mo fo la pe a fa o manga ko ele o fo yo share ko fo ile i ngai mea fo mo mawa mai i le fono Amerika Samoa e uia kele o ngofo i Amerika Samoa ai o ke fia o ke fa longo ia wa o ma ko ni ka makua o ko nga mea nga o le wa ma wai vai ka ni o le maka i ko nga po kala me ia wa uma ke mi fo nga le o Chuck Norris e folo ia mo ki ngo awange e misi se o le series ia o lo fia ia ale wa kalofa ia wo kisi wa malusi kama ia ai anu ia fo ia lo mali wa longa 80s ia kale lo po valu lua po valu kolu ia po valu fa awa ova male valu fulu ia riso i fu o sitama o Chuck Norris ia pe ala le awali ia ka ke folo ia ka ma fo la le fo yo o Sylvester Stallone o sa o lo kwa ungo le ngos ia ile rampo o ka maka o kia fo le nga ka ia nga vai kan ia nga sa ulo ale le si aka le nga o fiwa ka ma fo le ngos kama sa fai fo la o le episode episodes o ai fo le ka vale fo le e sawa la ku ia alo wa ke awa makala le roof le pe le fo le ia ko nga yo manga ku ai se ia se ko alo sa i langa wa ka nga e fiuma ko nga vai ka ni fia maka i news ka ni nga o ma ya ka ni ia e u ma ya male ku o le si pe amalo le si TV ia o ko nga isu nga ma wai i le mele o le ese o mea e fia ia nga vai ka ni le pe o ni vai ka ni ia kasi ale TV ele afford ni si TV o ka ni o la ka wa maka mai ia inga o la ka su me ni mea e fa mea fa le ia ele ka nga o ele nga mea fa pe one TV e fa fia o mai ka uma e alu le se ti e maka langa TV langa ia kuli mangu alu le se maka langa ia po kala me i le si ole mianga wo ila fa so ole o mea yo wo fia kele e maka ia e senga o maka i ai ko maka i lungo Facebook ia wa o maka i clips fo ele ia vai o isi kai me mawai le aka e mawai fo mane aka ai wa ka mo fa ka ika o ka fa ape fe wa le kai mi ma le mea la le nga
E va vea yanga ingu fuala au le si va ika ia la kuloa o fua kule koko wa maua le koko maua lunga. Ia. La wa mane taisi le channel le afa. Ia le fu wa umanga avako le fa aftai tele. Ia ai le umai bea le nganga fa aftai lava. O le ala se va ile pisi o le afa. O le wa le vanga sen mai YouTube le form la e fa akumu e va koia ka details. Kusa e aluanga i ai laka se lengi le la maua i le masinga ia ale ngei lava ile i fa akumu o kalo kapisi. Awa e kele fo i si mea fo i lau studio. Vai se a o ia le app fo ngale le YouTube. E se lau YouTube studio. Kusa le YouTube studio o inga e keilo inga maya ia le alunga po o a mai po o le ale alunga o lau channel o ai lai makamaka ai o fea le akumu ulai e topa ia kangaka ia makamaka mai pe la o isi masinga o ke kangu siaki wai e notify mai aka ia oi pe a fai o le fai seu channel ai le i monetizing e notify mai oi i mea mai winga lau channel notify mai oi po fea la wai I think once a month pe once in every fortnight e ke mawai ia se i me o mai le YouTube o le mea ngai le ai e afu e le ke le ia le fesoka inga a le YouTube maka ko ngei le e 5 channels e sen mai ale i me o fai lo mai ia ki oe po le ale mea le la kupu o le a mea le wa kupu ia nga e alu lo le siaki e ka mai ala e fia o subscribers i le masinga nga maua fia o subscribers la wa ia ima i le in total o ai e makamaka e fai loa umanga ia there's so many a fa pe o ranga ia i lo channel po o live kau maka ia ai a fai ele i download tinga le YouTube studio ia e kakauanga ia e o whaakasi ia pise urunga ali i fo ilele e ka maloa ia le YouTube app ai fafinge le YouTube studio ia wa fikawe yala awa o i le YouTube ia le sen umai lunga au i le studio le fa mau ma ia e videos ape ako mai no e videos e nga manga upload o la wa public nga va ai ku le wa viral after 24 hours even 12 hours wa o lunga le ongo afe fiku afe that's what's happening with my other videos ai foi videos ia e ka struggle like kiki e alakua a pili mai lunga le lua se lau koru se lau views ia pe e alua ia afe e pe slow foi lele o la lava e alu lava e alu ai la isi videos e uma upload e vai ko kiki uma le ongai kula ala pe nga le 5 views ale la wakailo ngi ele o subscribers e mafuai ele o makamaka i lunga le YouTube channel masue o mea umanga le algorithm kusai o le YouTube la ke sentinga ia le video loa match makanga kaka i ko kasi mea lai su o ko mea ngai fai ngofi nga ku fo le fa vasenga videos o la channel le o cooking o la channel le because lo le algorithm le YouTube o le video le mo lai su cooking ma recipe ma mea fa pena ai o videos la o videos pe fe su ia ai fo le
pe ele o mau ki ngoa po fea kongo e aruanga ai ai. Uma kalangoa le si mea kalangoa, le si mea kalangoa, le cooking kalangoa, i pese kalangoa. E confused ai la le algorithm lea. E wale loa, whawa senga, which audience le manga awa ya. O nga whanga ka ila, ia lea o nga kelengi views. Ai, e ui ai nei mea umawa o whamakalako. E iai ale kaimi o ke alua ia uia usu esue. E o laifa ia si o confused. Na i kiki i le mafu anga. E ala inga virus lesi video. Ai strako lesi videos. Ko kiki umale va ia so la lava i lalo le se lau views. Ai, pawala le mea ke au ia. Pea, pawala mea. Nga le fai. Fai le video. Nga le fai ia. Awale popole fua i isi mea ia. Whaikali ai le YouTube po fea e senti ia. Wa o le mafu anganga ia lenga ke le views. Ia, makaule ai views. Ele o subscribers. Nothing to do with anyone live fia alung o le YouTube. It can be me and ma o videos. Ia, ma o le YouTube for e pule ale. O longa winga, o le kele o isi videos, ele o lae invisible, lae invisible le kele o kangaka, o isi video, ia, nga vave ale, e maua umane, o lae visible le kele o kangaka, ia. Ia, whamalia. E le ani mea pe awa whai aku ala fo ia malo ama i whafo i o. Ia, mo tausi la fia. Ia, o lea o ke whaasoa aku i kongo le poko moi. O le uma ia kuli mangu e wha. O le lalo langi. Nga whai solo aku i whaasoa lea wha. E eila ia, e viro se luanga i lunga. Lea o ke lea ia nga langa o loanga fas nga ko mingi mai ia ngisi fa pe mai le se leu ia o nga le ngo lo le la walua ia video si e lunga ka le ngi leo o le mena lo ke fia fa so ko ai o ke le o ave ilalo videos nga e lua ai me se ale si video ai se e winga le se e winga le se leu ile ka ko fa lungo leu ke vai aku o lai grow wale views o lai push no winga o lai recommend ele YouTube ia video sia o le mela le nga le la ingo fai aku o fai sia o confused o nga o le a fai le fa le kung ai se ala wa mako ai kele ai ke vai aku ala la increase ale le a fai o views o videos ia ai inga ia o videos o lai okay ke kili ke ala o la wa pe fo inga le wa le o ko ia ma so ka ai ako o fa popo inga le o fa o views o le mea le nga le la inga o fa ku ako fo ele nga le pa wa le mea o le fa langa le fo ia ke le update o le si update le mo ki lo fa pe mai e le fa pe lima afe pe fulu afe au subscribers it doesn't mean o au videos ma o le reach fo ile ia views nga o le si update nga o le video le pe o updates o le 2026 ia ai videos iai le channel pe nga se 100 ia subscribers 300 subscribers ia anta 1000 ai ke vai aku i se si video al kanga lali o lunga di se furu mon kupu wa fe ia views o mela le nga le o la o kali kongu ia awa o le ko 600 subscribers ai ia o videos ia wa ko kiki as fulu wa fe views
o longa winga lai sao. E le ngā subscribers le va ai pe o notify wale ka ke loa ai subscribe e notify ya oi. Ale la wai loa i le video lea. I video sia e viral. Ele ngā subscribers la e va ai i aka video sia. La fo e va ai e maisi. Ele o subscribe. Ia o melanga. Kau wha vai mai fo ele le ilalo ia. Ia kako mafau a subscribe. Ia longa winga nga o e ai va ai le ai. It's good for you, the YouTuber. Because ele o limit le visibility. Allow video. But e ka allow le subscribe. Subscribe is very important. I'm not saying ele ka wa subscribe. E ka ua o nga o le road le nga i le monetization ne e ka ke e manga iai because you need to have at least 1,000 but remember o la channel o le wa subscribe o le wa monetize ile 500. So now in a week le wa reach le 600, over 600, but I'm still trying to aim to have 1,000, at least 1,000 subscribers. So the other parts of the monetization will be open up for me to have more opportunity to earn. O me langa fai o e mai moa mai le ngei whaasua. Ai e kele o subscribe. Please subscribe. It doesn't cost you anything. It doesn't cost you anything to subscribe to my channel. You're gonna help me to reach that goal, to have at least 1,000. And if you click, try to watch until the end, because olesi kai mi e ke maka ngaka ilo i ngā wā fo I lawa e mawhau ka I boring fo I video le whai. Yeah, but you don't know what's come after that, or what's in the end of the video. You might learn something very important from this video. So don't quit. Say we keep up. Don't quit in the beginning or in the middle or anywhere before the end. Okay. Kata pia for ye busy. Just do your chores. Faila podea lava ya mafa longo. You never know. You never know whatever you might learn in the middle of that video or in the end. Yeah, o videos lang ay lua. Kaya ufa pesisi. Whatever, ele o yese voice, pele o yese sound, o pe kele o malama po kaukala maisi, kemi wo pe wo fa Filipino po wo fa sanga. Pa o lai push YouTube le video nga. You know, yeah, I told you the reason okay lo ngai, because o lai ke alu lai le YouTube studio. Ele ngaka lo ke va yaku increase ale ia views I aso mala increase ele o stop ele o dai ia pele o ko mafo o lai increase ia views. That's how I know o lai pusha YouTube la video nga. Even o le ka ke ki aku because ai o ke kango fo ia kiliki esa ele ese leo sound nga pa it's not my sound o pese mia vo ngale se background yeah fa marulu atu a fa pe ala va po yo kiliki ai ale se sound yeah malili e ko ai pia because o ngai help ia ngai ia videos nga I la channel male grow for la subscribers yeah for views what I was talking about in the beginning o ke le ko mga o ke ko kalangoa ke le meio polo kiki o aya o fai meni kala I lunga I o ia le wo mga vakula o fa kuanga o la fa kuanga fo ina
e koe whai aku fo inga o ngā iau whakua ngā whapenga. O ke le koe au mai ia mea ia e sea ke le e misi. Ma le se mea. Ia, e ka ke le fia ingu whala au la ka wau ke ua maa li se urosis. Ia, o leisi mata upu. Manko fo ile mo kala ngoa ko le sikai ni le ma anniversary. Ia, o lo le aso tofi last week. Oile ai. Aso kofi, aso sfuru kolu. Aso sfuru kolu last week. Ia, aso sfuru kolu, aso sarua. O fesili lo ko inga. Ngai, ngai mga kua ka anniversary. Ai foi mai. O mea ka unga, o wha mga ko mai e oi. O ule pise whai ngaru ngā, o ele ke ngufuri whale. Whapea sori, o kore manga, i ole excuse e ko ke loko. Koru iwa re kau sanga ringi. Last week. Koru iwa. Ole ma anniversary le ngā. Ai kusa, koru se furu walu kau sanga, o whai ane ngi ngā luenga ole wha mangaku. Wha mangaku. O si kemi e wha mangaku. Ai umai fua, ele se mea o happen. Ia wawa ina kak wha moe wa o ia whainga luenga, wa wene whainga luenga. E peila au mai e ia le decision. That's me. I don't know about others, but that's me. E mai ia le decision. Ia, o taimi la pe ale ese me pe, ia, me sili la wanga i loa. Ia, ai, ono sa ia tātou ia. Ia, and keep going. Ia, o loa la li kau sanga ringi. O whapea, o ke le koe whamanga kua. Se I whai ape, ia, o malawa la ni kari fo I ele nkari mai ei. Le, o ke le pa inga. Mi, pa, o le mea ka ua, o lo ka fia ia whaata ua, ia, ele o whaapea fo I o se mea fo ele le wa ka tau na iape ka ke disappointed kele you know what I think? I think of this as this is how they are. It's how. Yeah, that's what I keep saying to me, but then ole si kai mi o fapea. Yeah, pa o lo ke mga kua se kama fo lele langa kamo fa surprise longa si yeah o fapea ole ala na se le upu this is how they are no ele sa o mai because every man they're all different yeah e pe ole kaliala le nga ia ole ngi misi ia ole le ta ua ole le fa ka ua inga ole sa o kongu ale nga ai se le ka ua e ka ua wa ole fa inga malanga as a couple ele fa ngofi you have to take a lot of sacrifice, a lot of commitment, a lot of patience to keep a marriage together. A fai o fa fofonga masita tama ia fa ata ua ia te oi le commitment the commitment le fa ponga wa e pe nga o ka ua le se video nga le pa wa le relationship it belong to the both of you you and your husband or you and your wife e ka ua la ya ua e le fa pe fa po ua ai o mai foka miki e celebrate ia le na inga fo I fa pe nga if they decide to celebrate pa o le winga no kala oe ma oi two people together they need to celebrate your commitment to the marriage yeah se vanga nala e se si marriage iku aku la kele I loa
Yeah, but I know ilia ya masisi nga wa fa pe nga fo ya nga o ya no one. And yeah, that's my last talk about this. No more talk about this. Yeah, fa tai vi ele ali a toa le tolu sfulu iwa tausanga o le mama futanga masia upaanga o le kausanga fola. Yeah, o le ala a makango fa malaula ua ia i mea o ke manga o. Mo le kausanga fo e mei ka apa mo kausanga mai anga misi ya. Ea e sawa. E ka kaunga maa o i se ke manga o. Ko mengi mai. Ko mengi mai. Po o le ase mea maa ngai a romantic. A ua fa romantic ke ua maka ukia. Na o ke le fia maka ukia. Ia. Ai ko mengi mai. But what do you think we should do for next year? Wow. Okay, mga o make travel. Isesi ako makele iyo ya makele iyo o ya ya mo iingi fo ka maka. Ola waka mo fo le nga dream. Ya la ola kala ngoa anga i Samoa. Sa yesi nga makala ngoa ngofo i Samoa. Ya sa makala ngoa la fa pia. Ngā rue whai ia pepa whāngau ia o langa whāngau makukua. Makukua le awali. Ia o ngā whaasolo aku le whapea le skala. Ai ke ua mentionan. E whapea mai le kala. O le awali ia e le i le skala. Ai ngā pā loka. O le ala whako a alu. O ia le alu e le skala. Ngā whai. Okay, ofu. A faila o le mea nea lenga kupu. Ai, waki le loka ika. Ilo whaalo ngua ku. Ale okay lo, o le awali inga, ele pa loka ila usui. O a lenga o pa loka ai le ile skala. Ya, le whai ngā malo e. Ke le lopo le asisia o kala i whai ia lenga vaenga. Ai, ele fe kaui. Makua le fe kaui, le ko ngā mea o le waku o pa loka. Ala ele io ile skala. Ale mea foi la ie olo iko komo fa le paloka ile nga solo aku le a kangaka e wako e paloka e ole ale fa ngona nga mea ole mea wa e ka kaulanga wako fa solo i le vai nga le siaki po nga le sikala kangaka ia a fa ile skala ile mfa nga paloka ai se va nga nai lai mawala ile skala ia o nga mafailia nga fa asimo nga ile mea le ia le me e fai ela pa luka ia o nei Australia ba o le se fale pa luka kelia o le fale unga lele ale primary school e pekiada mako ia la yo so ai lungo le pa ia e lanti le school ia ile sai le primary school ia unga o le kele o le ho ia e pela o ile fai isi fale pa luka a mako o le manga ia la ia mako wanga ka hala i fai ka o ko pe al sa ni o ka sa vali lo o vai e ke alo le valu ka ia o ke le ku yo ia longa winga wa o la lo ai o isi street ia kiwa a kangaka ia o le mea nga ngingi ia kumu ai lakula wa o ke alaku e anu mua wa le sa fa i uma mai ia le vai nga uma le siaki ia le kusi le pop te sa pop fa pen ma fia e kusa le ia mai ko komu kanga ngu uma Australia wale skala ko fua la le kanga ia fa pen ma fia o le kusi ko fua kanga malang kusi e ke ala kula malau aiti i o ia ngasu e lo ingoa mauala lo ingoa i kongo o le kusi lea ia siaki malau IT match ia tik loa o lai okay ia nga faasingo lo le o foi la le mea le ke alo e makua i sa lava se siaka nga kuwa i o nga oka i kale unga paluka e kuwa i o ai ka foi e help e kukua kuai i ai kafkafa mele ia le vai nga le siaki po a fa pe uma alai
e ke confused po fele si mea le langa e ina ua okay mai o manga le skala o ke mea le help ngai fa asingwa o e kanga ke anu mai o ale mea le ngo fa alungo ai i sa mua le ke mea paluka e o ke le lopo se leo po se kanga kuenga e alua ave le kanga kai o ile mea lai fa yelang paluka makuwa ya nga o kale se kwale sawa ya o mea langa kauna ba ai ma ia adopt aku ia fainga ia fa ia le skala kanga ka paluka i nei e a foi fa ki moi o ka ko ku na le ya le se ves ya o le si meanga o le wa ave ngeli se la ni mas fulu le wa ilo a le ke le o kanga ka le skala o lo nga winga la ila kilo o le ngu mela le au mai e dua se la wa fe fia no nga winga o le ke le kanga ka ia pu o le pu le ele o yai ma le ango le skala o mea e se le fa ka wa e ka ua le skala e ka ua pepa whanga o ka maiki e loa ai ka maiki hao mini la ua whanga ngau lai kuskusia umai o le ofisa o le registry e mauki ngoa le lea ya le au whai o ka ngaka lai Samoa lai ngofu Samoa o ki au whapia o longa winga na a whai o le au whai kang Samoa o le paste i lunga o pepe wale skala maua pepa whangau ia makangaka la wale skala o longa winga ele o sa o la le ngumela o le au whai o le population o Samoa a whai la o le la wafika iei ma le kupe alu wai le kodus fulu 2 miliona o longa winga la wapala ngā le kodus fulu 2 miliona because there's way more there's way more people than what we heard 200 something thousand o si haule ngā o si o ngā mawhau ma vai ai e kufuaka ko ma whaava se nganga ma mawhau ngā ia i ngā vai ngā wok whaasoa ko ai e ka kaunga fix e ka kaunga kilo ia mau kulele iai fo isi ai ki a ko ingengi a ko e te sosoani ai i le wha maunga o mea ia ka ua pe o le population mea wha penga o ingei fo ila o iai ai Australia o le whai asi wha a vesi ke le lopo se wha a vesi po se vesi ua o ingei Australia wa ke le ale o le wha pika ule le wa makanga kilo aku ia o mea ua masani ai le fo wala kalaka mai fo ipa loka Australia ia o le wa makanga malu ia campaign a paki kas o le mea la le kupu ua pe ia le fo ingo fa so anga ile si fo ia o video ia se tamai mai o ile atu le Middle East o le Pakistan o le wa maua o le kokongo le pale mini ia a le wa maua i fongi e lua ona citizen o le kula fongo ia i le pale mini fo ia Australia e sa o ngā huru whale e lua ni citizen o le ala wa le wa i lunga o pepa ma lunga o social media ia se tamata e fo i o le musalimi ia le alai le la wa fai lo ka fe kulinga ko ia le pa lima o ko alua le o le ka ia le One Nation o ke o si teine o Pauline Hanson ia o le alai e va ai aku o makua i ma losi ale sa wa le One Nation wa o le wo mai le sila ina sai i le lipa le se wa li ia sai i le lipa ma o le lipro le wo i o le fingele ko mai o le fi ngau fo idea i le pui nga Australia ia awa me la le lua o sikiseni Australia ko sikiseni ia ke le ale mau fa makalanga fo e winga i le isi lewa wa maua ia
o lea fo ila la wa ai aku ia nia mai o maka ia e fōringa mai ua makua i kuku lava ia Australia ia kele o kangata o tangata anu Australia i kua o le fingele o Pauline Hanson ia va ai ka ko ke niele o Wong e unga va ai aku ua le ko sa uskenge o Wong isa mua i sisika ni o wale o wa ia ku ni ia wa ke le asa ko makua i le fia le lepa ia ai ile isa uia tala po ai e malosi a o ai o le o ke fa so aku mea ila wa uia fa i kalma maka aku i mea ia i lunga o social media me fa penga ia o ka ko foi la le ngo foi ngi Australia kilo a ka ko o ani vai nga o le ka ko ngo foi ngi ya ko e ka kele o fia ai pe yengi me foi ka nga fa le o nga ka ko wole ka fa longo po ala ni policies ia po anga ba ka a paki ia o longa winga o le paki nga ka ke o ia ai awa foi le awa ka ke awa fa se nga ngo fi ka ko awa o ma yo polo kiki o ele kele ia upuma ia i kai mila ve desi fa peni ia ka ko fa ai ke ia o le mea mua o le safety o ni ia ko pe al mea nga le fa visi ai unga fa ele fia ia Pauline malanga vaina ile fa fika le wakula i mai ia it's about safety ia o nga ka ile nga o la o fa so ai a fa pia o ia si o au maui Australia ia ka ko no fo malama i mea fo i olo tutupu i le nei atu o tato ia o le tato sa alo tō ngā le mea ka aua wai le au ngā fo i le kele o ngi mea o angi mau kupe ma kau ke maua ngia kongo ai ke wa alu o le sefe ia ngia kongo le ngofo ia ngā alo la ia longa winga wa va ai mai ia le sunga la o le maji e tua le afiunga le ili ali i pale mea waka ko ya suru ma ku Samoa ai ka ko aku lo le fai mai lo va ngale Samoa ia ngale wo fa le la lo langi ngale wo ko o mai le au va nga o kaka ai fa ia ai fa yo maka mai si Samoa i Samoa ia e fa ia ka ngaka ia langa ia fa makalanga e winga i langa ia mo fo ai i ngeia ko ia malanga ia mafukanga malonga a nge Samoa awa ia lai kele nga moli mau winga e si o mato nu ia o mato a inga poto o le o lo a inga le o ke alu aku ma o fa mau ku ia e le malo lo le fa ia o ke le fa malaula waku a faila a ese kaini ai o koe mangaku ai pe ia le kaini kongu le o koe fo i Samoa ia e kakawanga i so fa mu au ke alu aku ia o fa mau ku e sawa ai wale la fo mai ai ko nga upu fo i a wa ka ke o mai ar fa le mai e ka ke o mai fa le mai wala nga o wele malo lo singia o lima ia longa wina e ave al fa le mai ia ai muli ani wa ave fo ma o ele fa wa ave fo ma o ele fa le mai ia o le si mea o mea la ia le la ufa so ko no va ia yanga ni ile mo ko fa i kawa ya ni a o le ala sa ulunga le ile SPS le channel e fa pe ala ile a inga fo ile ale ya supreme leader ya Iran fa pe ko a pe ele I confirm pe
only assumption for ingai more assumptions. O e peisti panimi e peisti me o so esu enga lea ua maua pa onga ole e whaapea mai onga ole le kele ole controllinga ma le whaalafinga fo le hidden agenda po hidden information ua o lea lai e sa ili pea whapea ole inga lea le ia le lira le wa maliu le ngafasi o kia mai I right ia le wa solo atu le ma lona atali I le position pea e ke le ni pisinisi o lo sala lau le la lo langi le inga le ala le esu pa wa ya le masalomia o le ke le unisi pisinisi multi-millions e o fo ini o skalia o lia e fōlinga mai o le a koe kilo o skalia I lako kula fongo. Inga ia mawhai o ngā review o mai ia ownership o owners o afo. Ia o e o ngā pisinisi wa e pea mea fo ilelele kupu I Samoa. E le sikala I lalo King Samoa. A pisinisi o le pisinisi le sainga. O ngai happen I Samoa e happen I akungu uma ia o lea la e kaunga whai e mi o kula fongo pa wanga le mea ma whai enga suia ma whai le ia situations ia o le whai o kula fongo ia e kele yo whamakalanga longa winga o whamakala kungi ia longa winga wa alu le lima ongo mai male aso le kele yo o ngalu winga whakari mai ia e pe yo o ngai mea ngā mo fia whaasua kua ia mangu o ka konge YouTube e kakau o ngā whaini videos e le eise mea whapea ia o le lo e maua e kele ia mea kau ke kalangoa iei ma whainga kalangoa I lowo langa fo ia o lai kikile ia o videos maka mua o o videos mua nga o le whaamakala mai ngā o lo fo yo langa pa ele I kai umako ia e mawhai langa e whaasa peke kalangoa o le alawa ia o le panana whapea le la kalangoa I le whai o le whai lea o le whai pula o le whai lea o le whai mea maka o le whai ele I pula o le whai lea e mawhainga whai ai le vai salo o I le sua whai ia e mawhainga whai ele sua whai o le whai lea e whai ia whaamakala le kukanga o le whai mea maka whaamakala ia si kele ia pe uma awhai kula it's better than nothing ia ka kongi le kau maka ia wale wo whai ako o la ua monetize ia o kele o whai ako la ua maua sa ufia afe pe fie se lau no o le whako maka ia maua whai ako o lele I whako munga le forma le ale 80 o we e sa wala kupe la ka accounts la walu e se kupe le tax ia mea ngā le whai ako ai so se mea la whai ni o langa po fea e kuwaia u kupe po fea e tax ale ai lo se tax ki pia longa winga ya o le mea pepelo o le mea ngā se iliko ia iliko mea ngau ke fia ai le YouTube o lai e afoi e sa vali ale YouTube I guidelines o le ngi lalo langi ma Australia ma fiale aku they are doing the right thing same as Facebook ia mai sine pa o le monetization I o ile Facebook ia o la pe e fiko I fo ile alu because I spend more time here on YouTube than on my Facebook yeah o for la I think I need to just go for one platform because they're two or more. Yeah, it's too much. I focus on one thing first and then see how I go from there. Yeah. Ole fono la lea. Ole fono la lea a Amerika. Mo maka ko ai. Whapia.
o kausanga uma e se fulu valu afi. Se fulu valu afi, se fulu valu milionga. E au mai e le malo tele. E ia Amerika Samoa. E whaasoa so ai lai me o pengi fiki o tangata whainga ruenga. Ia, koe ngā pengi fiki ese. Ai, o le fesiri la le sa whai ele, ai fingo le CEO ale vaenga le tax. O ngā, e iai le kaini, wala i kiki le kupe. Ai, wa over whao ngā, Maria e maanga ia e lak whanau longo, fesiri loa ia le suipe le skenge le anga, o le sinate. O le ala le mea o kou whaia. Inga ia whaapa le nia ia le kupe awange i Spain kele ai fua le kupe. Ia whaapea mai leo le si o la uaia ko o lua i me kongwa le. E ia le tausanga. E sa wele tupe wa over aku ngai lo le sifuru vale milionga. Around 22 millions o le kupe la le ngā. E kau whaapa le nia la ia kausanga ia maanga ia ese maanga ia o le o kali mai anga i kanka whainga ruenga i le asa represents nga ia la tomtanga ruenga i le funu le fo i le tu ala lo aku asu i le sinat whaapea ia kaunga kilo e ia ni au wala e fo ia le nga whaafikaru ia makele a manisi kusa o le mea le ngofia whaasua ese le malama transparency ese mea la kama salo wa o lea apia mai lungo social media ia whaasua ma mea o lai kukupu le ngama kangaruinga ia e fo ila le sifungu o makamaka kuai o lo ia le whaafitawi wa kele kangaka o mai fafu o mai whainga ruenga i kukuila i Amerika Samoa ai o lai kele ngai kangaka locals ele o mawhainga mawanga ruenga o nga ole mafuanga o po pisi nisi nga lako alau tinga kangaka o mai i lunga whapea mai o lo o iai ia poko whapikoa poko whapikoa a whapea o se fale o se pisi nisi kele fo ilele mga o nia se nisi nia ko ngā poko fo inga ia o se mea whapea ngā makaka fo ilele whapea ngā mga o nia ia me o se expertise ia o ngā whai loa lea le kampani lea o ka ngaka ngā o mai i lunga o le aiainga ngā o lo o mai o ngā o poko whaapikoa ai o mai i Amerika Samoa se ale mea lai whainga luenga o lai le whaakau o loa i se whale o loa fo ilele ele o longa winga ele o whaamaongi ele o whaamaongi i ale vaenga lea ngā au mai a ka ngaka ia ele o whaamaongi i details ma informations le walanga nga fesili fo ile o ngai o suyo o wala ni au wala o fai ia ole kanimo mo fa no me fapia ele o la ko e fai fai un ka haka ia ai fa pe mai ia wa le ma wa si sui fapia o ko nga i o inga ia ka ka ia mai e ka ka foi la o ko foi e fai ia le fai un ka haka ni ia o la wa ka akia e kilo ia ke lo o le a mawhainga la ko sa ilia ia mawha maukurongi ia mawhai o ngā awani ko e kupu me lea ia e pe o le mea ngā e le kele le mea le whai kakala e le kele le mea le alo e whai kakala i lunga o isi fo i mea fo i kupu isi a kumu wai e kake i loa i le makakakungo fo i le e kompia i le si a kumu ia a ko nge ile nga fo ile ya ka ko ya po ngisi fo pia I'm so lucky ele o mawai la ka ko mo ma mea ka ke ngo fo ai ile fa afrika o ke le fa afrika o lo mawai fo isi a ko mo ya po si a mo ku ia e pe o mea nga o fa pia ia mai pia ele sa o me fa ia ma ke lo fa pia nisi ia po la me fa ia ele ia le faso a kupia awala fa longo mai ai fo isi ia yu fa longo mai se to atasi pe to alua o lo o mai Amerika Samoa la fa pia ui ka kele lo ali ia pe fa pia fo ui
ka kele lo ali e fa lo ngolo mai le fa mai o ska ali e ka kofo ia e manga ia e mo ia o le ufa ia kula o kala o ke o le fai kakala but sometimes not really fai kakala e fa pe nga fo le pe ka fie lo what's going on here, what's happening here ia nga ka mo fo le o ka ika ma ka ma fa ia e ke mi fa pe amu ia kuku ila ia amu ia tutu ila mama nu ai o na solo le ia e fo ke pe oi ile o happen na i ai ko ke sila fia o le fo ile happen i me nga o le au mai o ka ngaka fai mai e fo mai ma ai amai i ele o maua ia qualification e mawhai e ngā alau te oi e koe o le leia e koe au onga po pe fia au bachelors na sau ma oe mai ingi kia ma sainga ma e koe au le leia e koe whaisesi pipa i ngā ia maua ai sau Australian qualification e alau tai ia oi e ke whai ngā luenga ma wha o ngā ailo poko ngai otherwise pe ke sawa ke fo mai ke sawa e alu e sau ngā luenga i oi i le mea lai piki ai apu ma mea whapenga. Ia e whapenga au skalia. Ia le fo whaalunga ko fo i le malo tele. Well, e fia. Se lau around 100,000 e kokongi ele fo mai fo mai a kama mai isi a kungu. E mawhai e ngao mai e whai ngā ruenga i Amerika. Ia mo whaalunga ni kei mi whako a tu lai mai e ia Preston o Trump. Ia, but I'm not sure po pāsia ngā mea po o le alku langa wai ai. Ia ai pei fo ile e kake fia ka kalango mea whapenga. E maua ai fo ingai mea kake fia alu ai alai kake e maua loka knowledge mai. Ia, o se whaasoa le nā ai whaapea o iesisi mea o ngalo sa tatauna o whaasoa ia o le aho o ia ila whaasoa i sesi kako video ia Samoa a whai ua sala se ngangana le wha ia lafo i nuu le aina e peo na o talitonu wau po o ai ai tau mawhai ia awane i ese sasi e hai lava le se koni se ngangana ia po se winga fo i lungo le ngei vidu ia fa mangalo mai le fa ia o se fa soa le na ua mata ngo fie le susulu mai o le la awa o lea ua te ale se fulu tasi AM i nei i mele pongi o Skalia ia ua manga ia mata ngo fie le aso e fa ia sina sa vali fa foi ole ia awa o te leo toi whai ngā luenga. Ia na o le whanau, lea o whai ngā luenga, ia ma kokongi tax. A kongu, ia kokongi tax, a kongu e o le kaimi ukali kai ai, ia koe au mai umala ko tax ngai. E kausi ai ia ia ai o le kaimi ngai, o le kasi au le insure. Ia ai, ia manu te le ina lava. Au tō whaasaunga, i le nei afi o te iloa, o le aso ngafua, ia kusama ko aso, ese mako kaini, mangi usila, ia masa amoa, ai o le aso sa pati le nei, i le malo te le, Amerika, ia manisi atunu, ese uma aso ma, ai o kere kua, ke fia whaasoa aku, ia si message alia ala ko mo fa pu and make it short as I can, short as possible ya o me umanga mia ia le message fa pia e ai kai mi e ka ke ka ma fai lava ia ka ko put a lot of effort to be good, to do good, yeah, through a lot of things like service. Yeah, o mea generosity, o mea whapenga, with our communication with others. Yeah, e arualua, e kaimi kau ke wheo ai, yeah, whapea mai lea. E kaimi kau ke wheo ai, don't stay there. Awale ngofo ai ngā, kaunga kako
Ko mawhai kau ke koe kuko i lunga. And keep going, keep trying, keep putting more efforts to do good. Wai. Ai se ai e ala inga kako ka mawhai. Ona olo tatou wola wha atua i le atua. A wā. Ai ai le kako wha kua i le atua. Tatou talitonu o loo soifua o ia. Tatou te talitonu o loo sila mai ona fofonga. Ia tatou i taimi uma me mea uma tatou te whaia. That can be and the only reason why we decide to get ourselves up, get ourselves back up, and keep going. Awa o ia. O lo ia ile fesoasoani. O ia o le solution. O mea uma. O ia whatever difficulties, whatever struggles we go through, whatever issues we face, every day, every time, we have faith that God lives and He is the solution. So while we fall, there's two things that Heavenly Father do. Pea sila mai. O lea lava kako ke kua maule kako whakua. There's two things. He'll carry you, he'll pick you up and carry you, or pick you up and teach you how to fly. Okay? That's the message from yesterday. Wole mawa. Po this wafa, but it doesn't matter. I shouldn't mention names. But ole fe alta wasa ole. Afa e alu le kako ngau ia kako lele. Pe fo yo awi ele kemi o so lele. Ele kemi ke va ailo ya pulo ko mali fa nga kala. O so mali ki a pulo. Ia. But le fai mai. E mawhai kako salamo because of the atonement. E mawhai nga tatou toi salamo. Repentance. That's the purpose of the atonement. Na maliwa Yesu. Ina ia. No tatou te salamo. E mawhai e on tatou toi salamo. Makako. Ma wha amangalo ina tatou. Ia. A whapea la. Kau mawhai. Tui good. Ai ke ilo wako e kai a kako. Ele ki a polo. Ke iawa whaawai ngai kako. E continue on. Do the right thing. Continue to do good. Awa kako feo. So what's that means? It means that we can get up. Pick yourself up and keep going. Keep walking to the right direction. Yeah. O ngā whaamanu i nai leo o i tātou. E alai. Ele whapea fo a whaamungi inka kong whapea leo la ke le aka kou kupe. I wa e la ki i se kupe ke le po ani me. No. Can it be good health? A whai o i aini whaale tonu le tino. Tātou o i le li. Fesoa soani. Tafi e se ina. O ni whaale tonu. Ia mani mawhatianga i tātou. It can be knowledge. Ni mea fo i e re uilua e ia le awala e whailoa mai e le atua. Ia se mea e tatau na e ilua lai ke le i hango fo i le ia ngā o mangkua. If we stay faith, when we stay faith, Heavenly Father also bless you and me through our own revelation. You can receive your own revelations or vision. E fo le vision na le pisa ia le se o vanga. Ia mai ko ke lo a ke le ka wa langa. O ke le manga o mention nga mia. Ia ai walele o le afa anga tai I ia sa utala noanga. Ka ko ko filo ai fo. Please subscribe and like. Yeah. Mamata. If so I la channel. And I will do the same with you whenever I will come around. If I see you, when I see you. Okay. Yeah, man, we are tele le aso. Alofa tele aso. Malo wanganga o le loto maulalo.
ma lo fa alo alo tele. So fa so fua.